Kei te mihia te āhua o te marae o Tapu Teranga, me tāna noho hei muka whiriwhiri ngā tāngata o te hapori whānui e te kahika o te whanganui ātara. Kei a Joe Glenn, ngā moka moka. He miharoa ana ki tā te koro matua Celia Wade Brown mō Tapu Teranga marae me te whānau o Bruce Stewart. In the past there's been some history with the council in different ways, and I'm delighted to have been able to be here and choose this building as one of my favourite buildings in Wellington. No te tau kotahi mano iwarau ono te kaumāwha, hei tā Bruce Stewart i tana putanga mai te whare here here ka huri tana ringa ki te hanga i tēnei marae a Tapu Teranga. A hakoa ngā whawhai i Wainganui i ae me te kaunihera o pōneke i ngā tau kimuri. Kei te harikoa ai i tēnei wā, ko whakamanahea tona mahi e te koro matua hou I te rānei. I got out of jail with just $25 and a dream. E whā ngā wharepuni kei raro I te tuanui o Tapu Teranga marae. I think this is important for several reasons. One is because it makes Māoritanga visible in Wellington. Secondly, because it's made out of such sustainable building materials. So much of the timber and the windows would have been going to the tip if it hadn't been for Bruce's inspiration. Ko te mea miharora wātu mo te kaumātua nei, nā tēnei koro matua I whakatau te maunga rongo ki Wainganui te marae me te kaunihera o Pōneke. This house is my mum, Parihina Tai no Waita. And my mum dispelled the fear with love. He whakapaetia ana koe ni te marae teitei o ngā marae katoa o roto Aotearoa. Joe Glenn, Te Karere.